Enak banget nih permennya. Bentuknya juga lucu, kayak telur ceplok. Hehehehe. Enak. Nyam nyam nyam. Ah, tolong! Tolong, ada monster! Itu ondel-ondel Jamil sama Azam kenapa lari-lari ya? Ah, tolong! Tolong! Ada apaan sih? Tolong! Tolong! Azam, ondel-ondel Jamil, kenapa pada lari? Ada monster! Hah? Ada monster? Ayo lari, Mali! Tolong! Tolong! Ondel-ondel Mali mau lari juga ah. Takut. Tolong ada monster! Ada monster! Tolong. Gimana nih? Ondel-ondel Mali ketinggalan nih. Tolong. Ayo, Mali! Cepetan larinya, Mali! Aduh. Aduh, sakit. Sakit. Azam, ondel-ondel Jamil, tolongin ondel-ondel Malih dong. Aduh, permen ondel-ondel Malih juga jatuh lagi nih. Tolong. Tolong! Lah, si Malih jatuh nih. Iya, Zam. Ondel-ondel malihnya jatuh, Zam. Ayo dong kita bantuin. Ayo, Zam. Kasihan dia. Tolong, sakit. Sakit. Mali jangan nangis. Ayo dong kita lari. Ayo, Zam. Kita lari lagi. Mali ayo lari. Ayo, Mali. Jangan nangis. Ayo kita lari lagi. Tapi permen ondel-ondel Mali jatuh, Zam. Gak apa-apa, ntar beli lagi. Iya, Mali. Nanti kita beli lagi. Ayo, sekarang kita lari dulu. Nanti monsternya keburu deket. Ya udah deh. Ayo lari, Mali. Tolong. Ada monster. Tolong. Tolong. Ada monster. Tolong, tolong. Saya ngumpet di rumah Azam ini. Iya bener, Zam. Kita ngumpet di rumah Azam aja, Zam. Enggak lagi. Ayo cepetan. Nanti monsternya keburu deket. Del, Iya, Zam. Dada udah kabur, Del. Iya, monsternya udah nggak ada, Zam. Yeay, asik. Monsternya udah nggak ada.
Sekarang kita kok bawain dulu ondel. Ada haus nih. Ya udah yuk, kita ke warung, kita cari minum. Ondel-ondel Jamil juga haus nih. Ayo, ondel-ondel Mali juga haus nih abis lari-lari. Ayo ondel. Ayo. Ayo. Gimana Zam? Enak nggak Zam? Enak ondel. Hausnya jadi hilang ondel. Iya, hausnya jadi hilang ya Zam? Iya, hausnya jadi hilang. Seger. Oke deh, encang-cingnya babe. Ondel-ondel Jamil, Azam sama ondel-ondel Mali mau istirahat dulu ye. Capek nih, abis lari-lari. Sampai ketemu di video selanjutnya ye. Dadah. Dadah. Dadah.